Jednoga jutra Epifanije uđe u crkvu Svete Bogorodice. U crkvi je stajao na molitvi prepodobni Andrij. Epifanije zastade u paperti i njemu se otvoriše unutrašnje oči, te on vide ovo. Prepodobni Andrij čas plamti kao plamen ognjeni, čas blista kao sneg, a lice mu sija kao sunce. Ovo viđenje potraja dugo. Kada se ono završi, Epifanije se osvrnu na sve strane, pa pošto vide da nema nikoga, on sav radostan i veseo priđe svome omiljenom ocu i učitelju, pade mu pred noge govoreći: blagoslovi oče svoje duhovno čedo. A prepodobni, neiskazano smiren, pogledavši Epifanija, sam pade pred noge njegove i govoreći: moli se za mene, Gospodine, i ti blagoslovi mene, jer to više priliči tebi, pošto te danas vidim proslavljenog blagodaću Božjom. Vidim blagodati sjaj na licu tvom. Ti stojiš u svetoj crkvi Božjoj, a ruka Gospoda Svedržitelja oblači te s neba u arhijerejske odežde i omofor i poverava ti krmu crkve svoje, da paseš ovce njegove. Sa tog razloga ti dvostruko blagoslovi mene i moli se za mene ništavnog. Pošto se livaše jedan drugoga svetim celivom, oni sedoše u paperti u skrovitom mestu. I stade prepodobnim poučavati Epifanija kako da živi i kako da se podvizava. I govoraše mu: znam, čedo moje, da ti radiš na svome spasenju, jer izvršuješ zapovesti Gospodnje. No iako je tako, ja te molim, primi i od mene ovu pouku. Pazi, čedo, da sa što više suza čistiš dušu svoju i telo, pa će ti pravda biti veoma mila i milostinja veoma slatka. I ispuni srce svoje krotošću, budi svet i bezazlen, budi svetlost. Neguj u sebi mudrost, smernost, dobrotu, molitvu neprekidnu, ljubav nelicemernu, celomudrije. Pored toga budi samilostiv, siromaholjubiv, monaholjubiv, bogoljubiv, vrlinoljubiv. Upražnjavaj ćutanje, uzdržanje, trpljenje u nevoljama, blagodušnost, neosuđivanje, negrđenje, neogovaranje. Stiči negnevljivost, nesujetnost, skromnost, neohodljivost, da bi te Gospod uzveličao pred svima svetiteljima i bezbrojnim nebeskim silama. Svom dušom prioni izvršavanju evanđelskih vrlina, da bi te Gospod uzvisio i proslavio i nagradio. Drži sve to i Bog će biti s tobom. Još govoraše blaženi Andrij Epifaniju: đavo ima običaj da iz ljudi najprije odagna blagodat Božju, pa onda nesmetano ulazi u njih. To ne znači da se blagodat plaši đavola, ne, nego se ona gadi i mrzi smrad greha. Đavo ne može silom da natera na greh. Čovjek samo po svojoj slobodnoj volji ide u greh, a đavo ga podstrekava, kolica i podsjeća na greh. Čovjek koji nema hrabrosti u duši i čvrstine u vršenju vrlina, podaje se tom podstrekivanju i oklizne se u greh. I đavo s pravom okrivljuje takvog čovjeka za greh, jer takav čovjek greši po svojoj sopstvenoj vlastitoj volji. Zbog toga onda i odstupa blagodat Božja od takvoga čovjeka. Epifanije upita prepodobnog Andrija: otkuda đavo zna šta je koji čovjek učinio od djetinjstva pa sve do starosti? Prepodobni odgovori: zar ne znaš da se kraj hrišćana neodstupno nalaze đavoli? Pošto je to tako, jasno je da oni i dela naša znaju. Dok ova dva ugodnika Božja seđahu i razgovarahu, đavo koji nedaleko stajao baci zamku na Epifanija. To samo sveti Andrej vide i reče đavolu: nevaljalče i prljavko, odstupi odavde. Đavo mu na to odgovori: u ovom gradu ne postoji veći nevaljalac od tebe, ali će doći vreme kada ću ja dignuti ruke od svog zanata, jer će ljudi postati gori od nas, đavola. Svetitelj ga upita: otkuda ti to znaš? Đavo odgovori: vrlo iskusan naš otac, sedi u paklu i gatajući uči nas, pošto naša priroda apsolutno ništa ne zna. Prepodobni ga upita: a kakvim se gresima ljudskim vi, đavoli, najviše radujete? Đavo odgovori: idolopoklonstvu, mađijama, trovanjima, a naročito ubistvima, zlopamćenju, zlobi, sodomskom grehu i bludu. Svetitelj ga upita: a kad se neko odrekne svojih strasti i grehova i kroz pokajanje pristupi Gospodu Bogu našem, šta vi onda radite? Kako se držite? Đavo odgovori: mi takvoga mrzimo i ljuti smo na njega, ali tako da on to ne zna. No ipak se nadamo da ćemo se vratiti, jer ima mnogo takvih koji nas se odreknu, pa nam se opet vrate. Čuvši to, svetitelj dunu na đavola i on tog trenutka nestade.